المرسلين خصوصا مالي في هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى رسل هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خان عبد الله وإخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عن أنس بن مالك saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Anas bin Malik anna Umar bin al-Khattab satamene Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Umar bin al-Khattab bedekola mun sitade tambah kola qala dawu sapa Sayyidina Umar kana ono apa syan apa kelakuan iku idza qahatu hari kalane kepailan sapa kaum yakni napa kemarau istasqa mongko amrih udan sapa si kaum istasqa mongko napa niku amrih udan sapa Sayyidina Umar istasqa mongko amri udan sapa Sayyidina Umar bil Abbas bin Abdul Muttalib ing Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib paman Kanjeng Nabi Sayyid Abbas bin Abdul Muttalib faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Umar ibn al-Khattab Allahumma tu Gusti Allah inna satemene kula iku kunna inna satemene kita iku kunna wonten kita natawassalu niku tak ikut natawassalu damel wasilah natawassalu damel wasilah kula ilaika maring panjenengan wasilah binabiyina kelawan nabi kita inna satemene kula iku kunah wonten kula natawassalu damel wasilah kula ilaika dumateng panjenengan Gusti Allah wasilah damel lantaran binabiyina kelawan nabi kita fataskina mongko mugi-mugi paring udan panjenengan na ing kita fataskina mongko mugi-mugi paring udan panjenengan na ing kita wa innalan satemene kula niku natawassalu damel wasilah damel lantaran kula ilaika maring panjenengan damel wasilah bi ammi nabiyina kelawan pamane nabi kita faskina mongko kula aturi paring udan panjenengan na ing kita kala mongko dawuh sapa Sayyidina Umar ibn al-Khattab fayusqauna mongko den paringi udan sapa si kaum kala mongko dawuh sapa Sayyidina Umar bin al-Khattab fayusqauna mongko den paringi udan sapa si kaum Sayyidina Anas bin Malik
menceritakan tentang satu kejadian di zamannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Zaman Sayyidina Umar terjadi paceklik, kemarau berkepanjangan, tahunan tak hujan. Zaman Kanjeng Nabi pun juga pernah terjadi kemarau sangat panjang sehingga Kanjeng Nabi melakukan salat istisqa. Zaman Sayyidina Umar terjadi kia. Abid tak hujan, aing mulai berubah, mulai baunah, mulai dari bernana mulai berubah karena pun tak mencukupi dari kebutuhan kaum muslimin. Karena sekone esena aing nikah, baik dari somper atau dari selain. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab istisqa nikah tak harus kelaban sholat, macam-macam cara. Beda sesetiap sholat surah dua minta ojen, anyama termasuk anyama istisqa. Atau kelaban cara neng sholat Jumat, neng khutbah neng mimbar hari Jumat, selipaki minta sholat minta doa istisqa. Mak paling utama kita dilakukan sholat istisqa. Berarti bisa kalaban setiap mari sholat amintah deka Allah subhanahu wa ta'ala minta hujan anyam istisqa. Atau neng Jumat setiap khutbah neng mimbar neng sepertiga akhir dari khutbah kedua, yakni doa nika khotib kala doa istisqa yaminin kalaban orang-orang syahadir neng salat Jumat juga termasuk bagian dari istisqa. Jadi punten tak harus sholat istisqa. Dengan doa pun juga nekoca istisqa. Dengan khatib membacakan doa ne khutbah kedua pun juga anyama istisqa. Nah, tetapi napanya mana sebanyak ngelakone niki paneka kalaban sholat istisqa atau kalaban doa. Nah, ini terjadi zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar istasqa amri udan, minta hujan ke Allah subhanahu wa ta'ala bil Abbas bin Abdul Muttalib. Engki paneka agabai lantaran agabai wasilah kelaban Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Gusti Kanjeng Nabi. Berarti bertawassul dengan orang soleh ini kata tadi masalah. Sering Sayyidina Umar kurang derma Sayyidina Umar atuh minta ojen pas minta deka Gusti Allah derma tunan Sayyidina Umar, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fataskina. Gusti lambe ki bodana Kanjeng Nabi dan kaulah engki paneka atawassul deka panjenengan kelaban Kanjeng Nabi fataskina paring ojen sareng panjenengan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina, dan sekarang ya Allah kami bertawassul kepadamu bi ammi nabiyina dengan paman nabi kita Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Faskina, maka kami meminta hujan kepada engkau, turunkan hujan kepada kami. Qala fayusqauna, maka beri hujan bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti aneka menunjukkan pertama yang kita neka fadlu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits neka menunjukkan keutamaan paman Kanjeng Nabi Sayyid Abbas. Menunjukkan keutamaan daripada Sayyidina Abbas. Jadi oleh atawassul de orang-orang yang soleh neka. Engki oneng cereng pacet kapira pangeran saya beri rezeki ya Gusti Allah, saya beri ojen ya Gusti Allah. Siapa saya mampu beri ojen, Pak? Saya siapa ada yang tahu? Cereng kapira dari Gusti Allah. Ya. Ya makanya ulama ahli sunnah wal jamaah ada wa nahnu ma'asyira ahli sunnah la na'taqid ta'thiran wala khalqan wala ijadan wala i'daman wala naf'an wala dharra
lin nabi sallallahu alaihi wasallam wala li ghairihi minal anbiya wal amwat. Dan kami sebagian ulama dahulu ahli sunnah wal jamaah tidak meyakini, tak diiktikad, tak keyakinan bahwa tak ada orang sebisa kebe makhluk, tak ada orang sebisa mewujudkan atau mentiadakan ijadan wa i'daman wala naf'an wala dharra. Ada sabri manfaat, ada sabri madarat, baik nikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala li ghairihi minal anbiya. Tak meyakini kabir dari pangeran dari Gusti Allah. Hanya makhluk tak bisa melanjang umur, tak bisa mempandang umur. Ini kan akidah ahli sunnah wal jamaah. Terus orang si atawassul do orang-orang si soleh kocak syirik. Ya tak sekepik mungkin beda karena minim ilmu. Si minta do orang mati. Minta ada orang-orang seseda, minta ada orang-orang seodi. Orang sandi ilmu tak senikah. Ada orang sabri apa kecuali Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fala farqa fit tawassul bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya wal mursalin wa kadza bil awliya was salihin. Maka tidak ada bedanya bertawassul dengan Nabi SAW dan selain Nabi daripada para Nabi dan para utusan, para aulia dan para orang-orang yang saleh. Wala farqa baina kaunihim ahya'an wa amwatan li'annahum la yakhluquna syai'an wa laysa lahum ta'thirun fi syai' wa innama natabarraku bihim likaunihim ahibba Allah Ta'ala. Kami meminta berkah kepada mereka karena mereka ahibbaullah, mereka ini kekasihan Gusti Allah. Tak usah tawassul, ngereng, silakan tak usah tawassul. Word, akar to akar. Tak usah tawassulan lah, langsung ke pangeran. Ud'uni astajib lakum. Tore silakan. Sayyidina Umar nikah. Tak bae tawassul nikah. Sayyidina Umar nikah. Inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fataskina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina. Tawassul bi paman Kanjeng Nabi. Jelas benih Nabi Sayyidina Abbas nikah. Benih Nabi Sayyidina Abbas nikah. Atawassul ke Kanjeng Nabi. Atawassul selain Kanjeng Nabi, yakni orang-orang yang soleh, orang-orang kekasih-kekasih Gusti Allah. Makhluk kapi ni kah bentak mampu menciptakan apapun, jaga bayi manusia, jaga bayi rengek tak tahu, jaga bayi nyamuk tak tahu, jaga bayi regu sebaling kene tak tahu. Likaunihim ahibba Allah, karena mereka kekasih-kekasih Allah. Benih karena pangeran benih. Wa ammal khalqu wal ijadu wal i'damu wan naf'u wan nasru fa innahu lillahi wahdahu la syarika lahu wallahu khaliqu kulli syai'. Adapun menciptakan, mewujudkan dan mentiadakan, memberi manfaat atau madarat, fa innahu lillah, hari pangeran dia ada si mampu. Wallahu khaliqu kulli syai', Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Al-mujid Allah, wal mu'dim Allah, wal nafi' wal dar, abri manfaat, abri madarat, ya Gusti Allah kapi. Saya sih tak tahu. Moro le minta kereng mati. Saya sih minta kereng mati sih pada tahu. Atawassul. Aroma sahabat banyak dosa ke Gusti Allah, cek tak pantes sah. Abek ri tak minta ke pangeran, abek ri banyak lupa, banyak dosa. Lebet lesan orang si tak pati banyak dosa. Nah, para ulama, para aulia, tentang masalah ni kah? Ya, nikah neng kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 91. Nikah tekun Ki Ali Maksum, kama si terkenal nikah. Lip kerapyak napa kama Ki Ali mana pelasem Ki Ali Maksum nikah. Ningarang kitabnya mana? Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah.
i'lam anna tawassula bin nabi sallallahu alaihi wasallam bighairihi minal anbiya wal awliya wa ahli shalah jaizun bal mandubun, oleh ben dianjurkan atawassul bi orang-orang sesoleh. Wa huwa bi ma'na du'a wa su'al min Allah taala. Atawassul kala minta ke pangeran. Anu apa ki asul tawassul? Cek langsung apa? Mun kebegal jenggalan arab renggok kenceng, mun benda kenceng ya minta langsung. Sering saya minta beda sari. Ada Sayyidina Umar ya tawasul. Ki korang derma Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nih kematuan kanjeng Nabi, sahabat kanjeng Nabi, ki matuan kanjeng Nabi, sahabat kanjeng Nabi. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ki korang Sayyidina Umar. Atawasul perkara beda orang tanda kata wasul ngereng, han orang punan. Tadi mun beda orang atawassul ke Syekh Abdul Qadir Jailani, atawassul dak Wali Songo, atawassul dak para ulama, para habaib. Ingki tinggal punan. Sering beda dalil kapi para ulama ruhurun bener yang butuh. Bener yang butuh mereka-mereka nih orang di ilmu kapi. Tak ngelakonin perkara-perkara kecuali beda ilmu. Nomor oleh itu duh butuh kapi. Tak ada ilmu na. Tak yajiraki bi kanjeng Nabi. Lari Sayyidina Umar ya tawassul. Mun Sayyidina Umar tak apa-apa. Mulai Sayyidina Umar tak boleh. Ya karena Sayyidina Umar kuat iman. Dari di majri dalil-dalil ngak nikah. Ki mungkin mun lakar bede orang minta ke kuburan, minta dek kajuan, minta dek betoh, minta dek patung masalah, saya yang ke keramat. Mungkin ini karena minim ilmu, karena cek serang kapi saya butuh jua bayi. Pak Enga, setan di ilmu ruwa bayi, pesalah, apa bener. Seneka. Ia tak menutup kemungkinan beda orang ia benih karo ni kato masa ibadah apa bayi mulai tandi ilmu cara kacer pak. Tak ada entek tawassul masih apa jam mun ada ilmu ni cara kacer. Menjengah kireng mati beda ruku ni di mah. Menjengah kireng mati pakai ruku. Cuma mereka ni kan sebagian kelompok tanda tawassul ni tanda kita masalah sama guna apa cara pada minta ke pangeran. Saya pakar lagi apa? Sering tak minta ke ring mate, ya tak minta dek manusia, tak minta ke makhluk, minta dek ke al-khaliq, Gusti Allah. Aru awak sot ngosot, nekosot, kentongan nekosot, maesan nekosot. Ya rupa baik kira cek kapi orang center pakai kocak syirik kapi. Tak bisa harus apa se agabai syirik ka orang ruara tutup. Mun golong nak kakek tak apa-apa. Mun benih golong nak oleh kan repot mun anik ke pas saya tak kota. Kiman kan ibadah apa bayi? Ya kudu beda ilmu nah ngaji kada. Jadi atawassul nikah bimakna doa wa su'al minallahi ta'ala. Bijahihim ladaihi wa tawajjuh ilaihi bihormatihim, karena mereka andi kedudukan dengar sanepun Gusti Allah, karena mereka andi kamuljaan ning Gusti Allah ya, maka amintah kalaban bihormatihim kalaban kamuljana para ulama, para ulia, para sulaha, para syuhada, orang-orang saya mati syahid. Apa minta kelaban amal ini termasuk membuktikan bahwa atawassul kelaban amal. Kelaban amal, cereng kulaban manjenengan ning dalam salat dia tak langsung minta ke pangeran. Tak langsung ihdinas siratal mustaqim. Kan minta mun ihdina nika. Ya Allah, tunjukkan kaulah dekat jalan se mustaqim selurus. Kabitin kelaban iyyaka na'budu kula nyembah, kula ibadah ke sampean. Kan berarti ki nyebut ibadah. Wa iyyaka nasta'in kaula atua ke panjenengan kaula minta termasuk ibadah doa nih kah. Baru kemudian apa saya minta ihdinas siratal, tak langsung ihdinas siratal mustaqim kayak minta bada iyyaka na'budu bada ibadah kaula ibadah ke panjenengan apa mun tak pun nyebut ibadah kada. Tak apa-apa tawassul kelaban ibadah nih kah. Tawassul kelaban ibadah sebagaimana bada orang telok. Bada orang telok tersesat di dalam gua pas tertutup kelaban beto pas atawassul kelaban amal ibadah buka tolongnya bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi
Tinggal orang-orang si ahli tawassul, de orang-orang si soleh, deka para aulia, deka para ambia, para aulia, para sulaha, orang-orang si soleh ni kan, yang ki harus belajar kan, ada tak romoro, cek minta dereng mate, orang mate tahu apa, entar ke kuburan nama akik lamat kan, hari akik pengaruh, hari aja lagi orang kelengking keker orang bingung roh, ngangku jual akik pimpinan sudah nampil je. Itu ku sebenarnya entar ke pasaran nemu celore lamat kan bener warin orang ngarek kelopai bingung orang bener tukang pandi mak beli je bener tukang pandi cak minta apa boleh entar ke kuburan king minta togel ya bener yang budungan ni ke beda tapi tak sekepin tak bisa dipukul rata. Itu menurut orang kedejen ni salah umpama. Ya tak sekapin orang sidok dojo ni salah. Bodoh orang dek laut ni salah. Apa sekapin orang dek laut dia salah? Ya je, ya berde sebener saya ke laut ni kasih. Tak sekapin orang sedek laut ni salah. Nah, ni kasih pertama adalah bab tawassul ngakui orang sesoleh. Apa tinggal Quran ada dalil lah? Berde dalil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kurang dalil si Al-Quran ni kebai wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wattaqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi al-wasilah. Dan carilah sebuah perantara untuk sampai kepada Allah. Sampean mun bisa langsung depak ke pangeran, ya tak apa-apa berangkat ke pangeran. Kimun sampean kuli sampean tak mampu, dak rem cara na terwasa mak ke Gusti Allah. Ya semak do orang saya semak. Nyaman ko aja tawassul. Dak rem cara tur ilmu ya ngaji ka ulama. Ane ko wasilah lantaran sakit ke dokter sabri sehat ya Gusti Allah apa dokter pangeran ya benih langsung minta apa ke pangeran kesehat ya tak apa-apa yuk kamu ada orang ke dokternya pokoknya dok engkau minta sehat dok kok tak tahu jiang kok dok orang ke dokter kadang pun terlebet dokter yang ke pangeran pak bahwa ada orang yang tak gelem wasilah tak gelem minta lantaran ke dokter entar ke dokter ya periksa bi dokter pak beri resep engkau tak minta tak terima kasih ke ben karena sabri sehat Gusti Allah kabir dari Gusti Allah engkau tak mau jadi ke ben iya por jala bola engki jadi awasilah ni kan tak masalah engki minta apa ke Gusti Allah lebat orang-orang yang soleh tak usah langsung ngereng langsung ya. Kemudian dari hadis ini kan menunjukkan silaturahmi boleh entar ke Sayyidina Abdullah bin Abbas Sayyidina Umar bin Al-Khattab entar ke Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib Sayyidina Umar asilaturahmi entar ke Sayyidina Abbas kul atawassul deka panjenengan inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina kelaban paman nah nabi kaulah ingki bener ke Said Abbas faskina toronaki ojen Gusti apa toron ojen fayusqauna qala Sayyidina Umar adabu fayusqauna maka ibri ojen tineng Gusti Allah silaturahmi makanya dalam salat istisqa nikah banyak anjuran-anjuran atau kesunahan-kesunahan sebelum melakukan sholat istisqa di antaranya surah At-Taubah orang ini ke surah At-Taubah kabi Pak surah At-Taubah kabi surah minta sapora sebelum melakukan istisqa dianjurkan untuk berpuasa puasa sunnah mon lakar imam saya mewajibkan saya merintahkan puasa presiden masalah presiden memerintahkan umat Islam seluruh Indonesia untuk berpuasa menjelang sholat istisqa
karena perintah dari imam, perintah dari presiden, perintah dari pemimpin, maka wajib hukum. Kimo namun wajib berarti tabiyitun niat puna. Wajib ngenapa kini niat karamana enggak pas bulan Ramadan berarti. Mun hanya sifatnya sekedar anjuran, dianjurkan untuk berpuasa, bukan perintah dari imam, ya. Dari imam benar perintah hanya sekedar anjuran, maka dianjurkan untuk berpuasa, bersedekah, beramal sesoleh. Ben orang yang tak mau keluar zakat, suruh mau keluar zakat. Karena diantaranya saya bisa mencegah toron ocen kipeneka mani'uz zakah, orang saya tak gelem keluar zakat. Karena kayak perintah kapi. Ya, kemudian suruh keluar ning tanah lapang. Menurut pendapat Imam Romli mutlak hukumah. Pendapat Imam Romli hukumah mutlak sunnah iki beneka asolat istisqa ning tempat selapang. Imam Ibn Hajar lain kecuali telo masjid. Masjidil Haram Mekah, Masjidil Haram Nabawi, Masjidil Aqsa. Lain telok nikah sunnah ning tanah selapang, kening ning lapangan, kening ning sokhra, ning tempat selapang saya kira tak ada opa-opaan. Soro keluarga bi, laki bini soro keluarga bi, sandi hewan soro keluarga bi. Bahkan hewan sandi budun bi korbin soro pesa. Jadi saya kira mengembek bi nika. Katalah nangis sah ke pangeran. Sandi sape pelayan bi korbi bi budun, sandi embi sandi pokon soro pelayan. Nah, adapun seduhai'ah orang bine se ajuza, orang bine se watuah dianjurkan untuk noro. Seduhai'ah seleter makruh. Di orang terleter tak oleh solat istisqa. Waduh cak denten dengan intara bubu. Apa jangan mangkana tak oleh minyakan wangi. Dianjurkan orang solat istisqa nikah ngangkui kelampi secuba. Sehari pakaian biasa. Bitabi solat Id. Kelampi biasa, kelampi kumuh. Tahu sama minyak wangi. Nutuaki tadlil enah ya dan Gusti Allah. Ya dari orang tak minta ruwala. Orang tak minta kan orang yang minta sombongan. Mosok ya megaya mau minta ya kan las memelas. Kelam sekiranya seru dah. Ake jerike minta na. Kelampina tak bagus. Cara minta na. Pelayan lah kayak wini. Monse nimbul lagi fitnah bisa haram hukum. Jadi neka orang bini sebejat matalan hari mau datang tak khusyuk di orang. Hari mau datang kadur ya. Jadi orang bini seduhai'ah mau tak nimbul lagi fitnah neka makruh, mau nimbul lagi fitnah haram hukumah. Apolong ning lapangan untuk solat istisqa neka. Nah, ala kulli hal ya neka ngeawasilah dekat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebut ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Ini termasuk pujian Gusti Allah di antara hamba-hamba yang bertawassul kepadanya dalam Al-Qur'an. Allah juga memuji. Puji dengan Gusti Allah. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim. Mereka berseru kepada Tuhan mereka. Mereka sendiri berwasilah nyari jalan dekat Allah Subhanahu wa taala. Jalan dekat Gusti Allah. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ini bedaki ya wasilah ni dengan Al-Quran. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mencari wasilah, mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya? Dan orang yang paling takut ke Gusti Allah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ayat lain. Lekar kadin to istisqa neka surah tobat ke Gusti Allah. Nah, di antaranya pernah ning zaman Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam.
Sayyidina Musa melakukan istisqa kelaban umat tah. Nabi Musa, Nabi tak sana Nabi Musa neng kitab Irsyad neng terangake. Menabi neng riwayat selain punten tak pada nikah. Neng riwayat lain Nabi Musa nikah amin tak istisqa ke Gusti Allah Subhanahu wa taala keng di antara orang sedeteng nikah maksiat zaman 40 tahun. Berarti maksiat nikah bisa menghalangi keterimaan doa. Nabi Musa dek ke Gusti Allah minta tak terima. Tak yo jani bi Gusti Allah. Karena di antara orang yang sedeteng makanya surah tobat, surah istighfar, surah beramal sesoleh, surah sodako, surah silaturahmi, setak nyapa, surah nyapa, setak zakat, surah keluar zakat, sebanyak dosa surah tobat sebelum melakukan sholat istisqa. Ya. Ingke ketika Nabi Musa nih kak, minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala minta epa keluar epa toron ocean dekat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tak mengijabai, tak metoron ocean karena di antara orang se minta bareng Nabi Musa nih kak beda orang se banyak tu sana. Nabi Musa minta ke Gusti Allah, Ilahi askina ghaithaka wanshur alaina rahmatak warhamna bil atfalir rudda' wal bahaimir rutta' wal masyayikhir ruk'a ilaik. Ya Allah, dabuna Nabi Musa nih kan mintana askina ghaithak petoronaki ojan Gusti wanshur alaina rahmatak sebaraki rahmat-rahmat panjenengan dek kaula warhamna bil atfal kaula nyoon rahmat ke panjenengan bil atfal kelaban kanak kene serudda kanak bayi-bayi senetek de ibun bil atfal. Nabi Musa minta ke Gusti Allah kelaban beden kanak kene se netek ke ibun tandi dosa Gusti wal bahaimi rutta kelaban hewan-hewan se melatah di atas bumi ini kan. Ya Allah, turunkan rahmatmu dan kasih sayangmu demi anak-anak yang masih menyusu. Jadi Nabi Musa pun nyebut karena kene setandik dosa polan minta ojan ke Gusti Allah, dan demi hewan-hewan ternak yang merumput, dan demi para orang-orang tua yang ruku kelaban barokah anak-anak kene setandi itu sabil atfalir rudda' wal bahaimir rutta' wal masyayikhir ruk'a kelaban beden anak kini se netek ben karena beden hewan-hewan se ngerumput se ngakan rebe se eyuan ben karena orang-orang tua se aruku ke panjenengan petoronaki ojan Gusti. Amin. Nabi Musa nih kan jawab bi Gusti Allah, ya Musa, inni akunu bi ghaithikum wa fikum rajulun yubarizuni bil ma'asi arba'ina ama. Wahai Musa, bagaimana aku akan menurunkan hujan kepadamu, bagaimana aku akan menuruti permintaanmu dan akan menurunkan hujan kepadamu, sedangkan di antara kalian ada seorang hamba yang bermaksiat kepadaku sejak 40 tahun. Dabun Gusti Allah, falyakhruj hatta aghithukum, harus soro keluar penyengke orang si ahli maksiat 40 tahun jadi ya soro keluar. Dabun Gusti Allah kan Nabi Musa lah orang se merengak nikah, orang semereng debu gila perasaan engkau dia berarti 40 tahun engkau netepin dosa siang malam maksiat, mungkin judi, mungkin azina, andi perasaan akhirnya keluar. Nah dalam perasaan ini kata apa? Tak keluar tapi niat atobat engkau setia atobat ke Gusti Allah, engkau minta sepura ke Gusti Allah pon akhirnya Allah Ta'ala bareng pon orang tak abid dari pengakuan si
orang si ahli maksiat 40 tahun ni ngaku dia ketusan nah ngaku dia kesalahan nah atau buat ongku taubatan nasuha subhanallah ondem ni kedeteng awalong Nabi Musa pun heran. Ya Allah, engkau turunkan hujan kepada kami padahal tak seorang pun yang keluar dari hadapan manusia. Ya Allah, kan sampai panjenengan perintah soro keluar orang saling maksiat. Nika ada saya jaga dari umat kula nika. Tapi Pak ta'abid dari perintah panjenengan soro keluar makmuro ondem datang. Padahal gila beda orang saling maksiat gila atau aroma sejaban benyantu dosa. Jawab Gusti Allah, ya Musa laqad taba wa tubtu alaihi. Wahai Musa, orang semaksiat ruah qad taba ongkung kuat tobat setia wa tubtu alaihi ban engkau nerima tobat. Mana'tu ankumul ghaitha bisababih, engkau mencegah tak meteron ojen karena sebab orang jia banyak dosa. Wa amtartukum bisababi ban setiap pun engkau meteron ojen di sebab orang jiria karena tobat kasih engkau. Tuti orang sepecet ya bisa jadi penghalang toron ojen dan bisa jadi sebab torona ojen. Makanya cecak-kecak kau orang. Nabi Musa ki penasaran. Robbi tu Guste arini andur ilaih. Penasaran. Sekamau orang ini ke Guste. Cak Nabi Musa. Robbi arini andur ilaihi. Sekamau orang pola saya coba. Pola saya yada, pola saya tengah, pola saya budi. Sekamau orang ah. Robbi arini dzalikar rajul. Kula penasaran, tunjukkan kepadaku siapa mereka ya Allah. Siapa mereka? Jawab ya Musa laqad satartuhu wa ya'suni ya'sini. Wahai Musa, aku menutupi dia di saat dia bermaksiat kepadaku. Afala astaruhu wa qad taba wa ada ilayya. Apakah mungkin aku akan menunjukkan kepadamu sedangkan dia sudah tobat kepadaku? Cereng tepak maksiat bingko tek pakaton. Mak tela tobat ki pakaton. Dadi te beritahu bi Gusti Allah. Arwah maksiat bingko itu apa Ada saya tahu boleh tetangga. Kiri sering ada saya tahu. Engkau saya tahu. Bingko tek tahu. Sedangkan sinilah tobat tahu kabeen. Ya apa mungkin kok matawa kabeen cereng ki maksiat bingko tek tahu? Apa boleh lah tobat. Nah, neka dari kisah sesingkat neka. Juga dari riwayat lain Nabi Musa neka minta ojen wa fihi namam wa fihim namam. Musa engkau tak matoron ojen karena di antara nabeen jeria beda orang seahli namimah, orang seahli tungatu. Wa fihim namam. Sampeyan congok ning bab namimah, babun namimah nika. Soro tobat kapi. Soro tobat kapi. Mona tobat kapi bingko dikei patoron ojen. Nabi Musa tanya boleh. Sekam orang Gusti. Jawab Gusti Allah, engkau mengharamkan namimah. Mosok engkau anamimah? Cek dengan nami maji larang ben sengko mangko dadi ngebele geben kok mun ngebele geben taring tungat tuh can Gusti Allah wis ora tobat kebila tak usah penasaran saya mau orang sing dadi penghalang tak turun ojen akhirnya Nabi Musa ora tobat kebi kelaban tobat si ongguan kemudian baru turun ojen. Nah adapun sunnah-sunnah napanya mana istisqa ni kebanyak ya jadi bagi imam napanya mana dianjurkan untuk masyarakat untuk atobat untuk beramal sesoleh ya lah kulihal istisqa bisa kelaban solat bisa kelaban doa bisa kelaban carane khutbah kedua ning hari Jumat gila ya kemudian disunahkan ning tempat sokhro ning tempat lapang pendapat Imam Romli ini kah sunnah muakkad napa sunnah yang dianjurkan untuk istisqa dan sunnah boleh napa di tempat selapang. Adapun Imam Ibn Hajar mun masjid telok dia sunnah masjid. Tetapi mun lain telok masjid dia sunnah mun masjid-masjid selain dari telok sunnah ning tanah selapang tak sunnah ning dalam masjid. Nah, kemudian orang-orang asoro berpakaian biasa ya berpakaian napanya mana kusuh biasa. Nah
di tanah yang lapang. Kedua, imam dan makmum tanpa didahului tausa adzan, tausa iqamah. Tausa adzan, tausa iqamah. Usolli sunnatal istisqa rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Nah, salat. Beda saya berpendapat wajib hukum istisqa ni kah? Beda saya wajib hukum tapi lebih kuat adalah sunnah muakkad. Ya, ketika bid'ah toron ojen, maka istisqa minta dekat Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul ani ke Sayyidina Umar, bertawassul ke laban Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, maka ringin ojen tining Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini satu pelajaran apa? Bertawassul ke laban orang-orang yang bagus, bertawassul dengan orang-orang yang soleh, tetapi dengan catatan dalam ateh nikah cek sampai amintah dek selain Gusti Allah. Nikah hanya sekedar tawassul, hanya sekedar jalan yang kita cara untuk amintah dekat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kalau orang minta nan orang rola. Kan beda perantara lagi. Apa tak bisa minta tibir apa? Kula dek kantor minta anan sampian. Mau terima alhamdulillah, tak terima tak colon bi kula pian monggo. Ya tak apa-apa. Mau membengalan. Apa cong? Bagi urung-urung ban ya tak tang colok jan bakal matuan. Sampean mau tak mampu. Wasilah. Lebat orang saya semak bi orang bakal matua gela, tapi orang saya songkan tak bisa senolak. Pak kale tolak. Tapi tak putus asa. Akhirnya nyari cara. Hari mau tak cemes ya. Kudu lebat ruah kiai ruah. Tak sirik ya. Kok minta tolong ke ban? Pokok mati odik kok minta tolong ke ban? Dak maru wong kok montak oleh ruah mate. Kadung cinta kok minta akhir ruah. Beda empokon kok lah pak kane tolak. Kita putus asa cecil kok atawassul ke ban? Minta pelantaran ke ban? Ya nyaman. Tu tahu ning sema tur uwe lah pajan kok lah nyaman. Padahal le tolak pak kale deti. Minta tibi tak terima. Cak ada saya kebian telantel. Lako tak lako. Bese dan di bese. Apa terus? Abang de laulak dungket juga ke? Atawassul. Apa tak bisa minta langsung? Bisa. King tak ada orang yang bisa minta langsung. Jarang masih beda aja. Mesti beda pelantara. Ya, masangin angin, muka labeng. Engki sedaja po, sedaja. Kula lebat Mak Habib Thalib nikah. Apa kau tak bisa minta? Ya bisa. Jaga aja. Jaga aja. Minta libelian engkau lah. Lebat Mak Habib Thalib. Pada pak dia kasah. Pada pak boleh dia kantong. Ki ada HP lamba ki. Beda HP ki ngerang-ngerang roh. Mak Habib Thalib ni HP betul kan? Tadi HP Habib Thalib ni kan. Akhirnya lebat Habib Ja'far ni ke sandi fleksi betul kasa. Kang kui wasilah kebai jalan. Kita apa sampean tahu sah perantaran, tahu sah jalan, tahu sah teteh. Lah alang ngoi beubeun. Entara ke Madura. Teroda apa Madura? Yang ngakui lantaran wasilah. No pak kapal Suraman. Dok. Kaya enggak ya sekarang. Lihat mah. Enggak roh jalan dia. Tojuknya Madura. Tojuknya ke Gusti Allah. Minta ke Gusti Allah. Kaya wasilah na lebat orang yang sesoleh. Masa kita paham. Enton rominta jangan minta orang yang sesoleh. Minta dari yang mati. Kita tahu. Bening kok. Tanya dia seminta dia. Tapi macam gula mon de orang de lauk de berde sesana tak sekabin orang sidok de judok sidok de lauk orang salah kapinten. Hanya ni ke beberapa orang mungkin dia tetap berde cereng kapi masih dengan bejeng ya tato ilmu lagi ya. Engki. Nah, tapi ibadah na apapun berde ilmu atau barruk atau wassul berde ilmu na caban seroban. Nah, heran kini kebunan. Berde tawassul keperapatan. Tawassul ke perabatan. Tawassul itu orang yang soleh ke perabatan. Akhirnya muang gede. Perabatan, muang nasi, tompeng bagi kering lapar hati bagi sampai perabatan buang. Kimu bandir nikah. Ya. Nikah di antarana hikmahna apa salat istisqa ben bab tawassul. Ala kul hal saya mon bener-bener keterangan kula mentir
Dadi ilmu sing manfaat, mun beda salah nyuwun sapura sebanyak. Naam, Nabi Hurairah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik da kalimati kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun Allahumma salli afdala salatin ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد كلمات كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي إما وأخلا أتقيا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله الفاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالع قسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي وعلوي فخر الوجود شبوخر بن سالم وكعب بن سالم قطب رباني سنة شاه عبد القادر الجيلاني سنة شاذلي والإمام النووي والإمام السيوطي والإمام زين الدين المالباري والإمام الشافعي والإمام ابن حجر العسقلاني وأصول المفهوم ثم إلى المؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول الإمام قطب الأنفاس الأحوي عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قطب الواضع ثم إلى قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر قطب الواضع الحبيب عبد القادر وجد الحبيب اللام محمد بن علوي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي ثم حبيب عليكي محمد بن طارق الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبة وبوته والحبيب عبد الله الحداد سانغين والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخنا السقاب والحبيب علوي بن سقاب السقاب والحبيب هادي بن شيخ أبو بكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاب والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن حامد تنقل والحبيب حادي الحامد والحبيب عبد الله الحبيب هادي بن عبد الله الهدار محمد الهدار والحبيب أحمد بن عبد القادر الهدار وأصول مغفورهم ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافعي وزوجته
ثم إلى روحي كي هجي عبد الله محسن وزوجته ثم إلى روحي كي هجي عبد الحليم جاسم كي هجي معروف عارفي ووصل مفرم ثم إلى رأس بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.